দর্শক বন্ধু তুমি জোরদার করতাল দেই স্বাগত জানাতে আমরা সমস্ত লোক করতাল দেই স্বাগত করন্তু পরিমাণিক সরকার মানে প্রজামানের প্রবেশ করছেন জয় জগন্নাথ সমস্ত অনুরোধ ସମସ୍ତେ କରତାল ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି 2 ଟିମ୍ ଏବଂ ରେଫରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହା ମୁକାବିଲା ମହା ସଫଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭର୍ସେସ୍ ଗୁର୍ଜପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବିତୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଜୟଦୁର୍ଗା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ नरेश महापात्र जिला बीजेपी सभापति सत्यव्रत स्वाई समाजसेवी उद्योगपति श्रीमती या आगू टी झाले माहोल इतका माहोल बहुत लगा